Ame talata nyola utukalo kilifla samba flani muganfla amba fo bisimila anga 3 minutes info jam kan kono ki wala munu bambulu kala soma bi ayela ka fo ku anga fintigila ko no yi anga police wi ulu koni bulle no ka operation do sigila bi fo mako descendre de la police o konna la action ko ni be ka dewle to ko no de ga yela ka fo o be do anga to ko do konna la ananga quartier la ka laje bambati munu kon be no ani bandim sem munu be no ka no mi no lu kon ka balala o konna la to me medna kura semaine jante mene nga semaine temene fana o kumbe falaje koni wara yara kon nakoy utara jigé non précisément opération descente policière kon na la unité de sécurité chama to ba kono besi bola baki bola UMC bola GMC bola 7e arrondissement Maobola 10e fana bala ka fara garde nationale mo kon ka nunu bela jeni kon yu fanga ka kile ka taka falaje koni wara koni fan fela fe bani munu kon be no wi nom ne ma bisaba boyangula u sera ka moto fla koni ye olubulu manama fen chama fon kumbe bani nunu kon boro no we manunu nom ne polisu ka nyema no ye directeur général ka fara la kana ministre kan olu mo kon yu appui ko sobe e gon opération kon nala wa polisu nyema ya ka fo kale wasale no ale kontane no ko ina barsa ni bato bani munu kon banga to golam senuna ko ni nu ya an yere kan bogode bani munu be no do dendo do korodo do gonundo o kon nala bela jene ki tega ka kele mi bato chama me bon ko ina to gomina anga to godo na anga karcho yere kon bi saka sécurité to gomina lafiya kon nala la samnu kuma molu ka do mabi o ni ama fo o kambe anyontuma